predsjednikom, mislim SDA, ne mogu da se sjetim grada Živinica, sa tada meni nepoznatim kapetanom Karavelić Vahidom i njegovim pomoćnikom. I insistirao da mi ne postavljaju barikade prema objektima mojim izdvojenim koje sam tada imao, a to su bile ljubače, to je skladište oružja i municije i skladište goriva koje je bilo u pascima. Dobro, I insistirao sam na tome. U tom momentu upadaju 3 mladića i kažu mi smo razoružali jedinicu sa Dubrava na tom i tom mostu. Vašu jedinicu? Jeste, moju jedinicu. Deca nisu znala ko sam ja. Uniforma kao uniformu nisu prepoznali da je uniforma JNA. Ja sam reagovao na najjednostavniji mogući način, sve sam ih pohapsio i odveo na aerodrom. Sad u sred Živinica pohapsili? Jeste, u sred Živinica u kancelariji predsjednika opštine sa 2 vojnika uhapsio sam te koji su to učinili. Hvala vam na ovoj informaciji, jer mislim to je za mene bitno. Znači, ja sam čitao izjavu gospodina Karavelića, sačuvao mi je brat te novine, da mogu da pročitam. Jako sam se iznenadio, on želi i Osmu Fočakovića da tuži i vas. Zašto? Da izvrši naplatu ratne štete, mislim da je nekorektno. Zašto je za vas bitno to, gospodine Bešlagiću? Zato što ja nisam u Živincama. Ja sam bio načelnik opštine Tuzla, desio se događaj u Živincama, a Karavelić čitavu svoju priču zasniva na tome da sam ja njega izdao major Pračer. To nije apsolutno. To nema veze. Ajmo na 15. maj, gospodine Pračer. Zašto? Ko je odgovoran za... Sam bi ja zamolio. Ja bih zamolio da, ja sam htio da sa Pračerom razgovaram u vezi razgovora, zato što se javlja danas jedan fenomen, ali vraćamo se na 15. maj samo sa aspekta ovoga šta je trebalo učiniti da ne dođe do tog što se desilo 15. Jel bi mogu ja da završim zašto sam raketirao? Da, završite to pa zato. Da se to do kraja raščisti. U tom sukobu kapetan koji je bio razoružan vratio se na aerodrom. Znači oni nisu zarobili moje ljude, samo su ih razoružali. Kapetan Miftari Raif. Albanac. Vratio se na aerodrom, naoružao se, uzeo u dogovoru sa tada komandantom Čičom Bogdanom, uzeo je sredstva naoružanja, opreme i krenuo da skloni barikadu, što je bilo logično. I poginuo je u tom sukobu, to je jedini čovjek koji je poginuo u tom sukobu. Nemamo puno vremena, gospodine Pračer, moram da objasnim, ići ću vrlo lagano. Zadesio se tu i potpuno nedužan civil koji je bio u svome autu, ranjen kroz stomak i potpukovnik Radovanović je uzeo i tog civila odveo u Živinice da bi mu spasio život jer je on bio ranjen. Međutim, šta se desilo? Oni su uhapsili potpukovnika Radovanovića, iživljavali se na njemu, gasili pikavce, cigarete i tako dalje i počeli ucenjivati mene i aerodrom da se izvrši razmena. Ja sam im na taj način, proverivši da je taj objekat prazan, rekao da znam gde je Radovanović, da želim na svaki način da ga oslobodim, da ga neću ostaviti na cjedilu. I šta ste upalili avion, sjeli i bombardovali, raketirali? Mislim da je to imalo efekta. Vi ste piloti, sad ćete, ja mislim, mene... Da, ja nisam jedinica potpuno ispravno, vi ste malo ludi, onako, jel, ali to je bilo baš vaš čin, vi ste to samo inicijativno. Hvala na komplimentu što se tiče ludosti, kompliment ćemo podeliti. Što se toga tiče, ja moram da kažem da je ovo raketiranje imalo je utjecaj toliko što smo psihološki, što smo mi onda poduzeli aktivnosti u razgovoru kopet je kontakt išao preko nas. Sad, radi se o sljedećem. Neću da pričam o 15. maju osim suštine, zato što 15. maja, nevjerovatno, ali 15. maja nastavlja se suđenje Iliji Juršiću u Beogradu i ne bih htio nijedni, znate ko je svjedok optužnice? Dubajić. Sramotno Dubajić. Zato ne bih želio o 15. maju, ali bih želio da kažem da je se gospodin Dubajić pridržavao pravila službe, formiranja kolone i naših dogovora. Nijednog trenutka ne bi došlo do tog incidenta. To je moj stav koji sam na osnovu svih snimaka, na osnovu svega, na osnovu analize zvuka, koji je kako ispravljam to učinio. Nažalost, ja zbog toga ne bih želio da pričam o 15. maju. Gospodine Pračer, što bio 15. maju o potpukovniku Dubajiću? Da.
Pa prvo bih, ako dozvolite, prvo ih u gospodinu Bešlagiću. Smatram ga komandno odgovornim. Rukovodio je svim jedinicama u odbrani grada Tuzle. Rukovodio je i sa Jurišićem i sa ostalim. I lično smatram da je odgovoran za taj masakr što se dogodio. Lično smatram da nije bilo dovoljno komunikacije između njega i Dubajića. Delom zbog prepotentnosti i potpukovnika i delom što se gospodin Bešlagić osjeća uvređenim i poniženim na način na koji mu je on pristupio. Ali ne samo on, nego komanda korpusa kao takva. Nema ih sada tu da vade kestenje iz vatre, kao što nas dvojica sedimo i pričamo o tome, ali apsolutno sam zato da je gospodin Bešlagić odgovoran, jer je rekao da počinje rat. Jedan od njegovih je prihvatio to i u želji da se dokaže šta, izgubili smo 120 deci. Posle toga je došla, posle toga je došla osveta, da bi na šetalištu u Tuzli izginulo još 100-tinjak deci. To je naša sramota. To su naše Dubajićeva. Ja govorim sa svoga stanovišta. Vi govorite sa svog stanovišta, ali to su neistine. To su neistine. Mi smo u čitavom dijelu poslali ljude koji su trebali i bili su u toj koloni. Zarobljeni u Dubajića, stavljeni na čelo kolonu, u sredinu i na kraj. I mi smo dali garanciju. Imamo snimki gdje se kaže ne smije se pucat. Međutim, kada je treći puta došlo da udaraju po rezervnoj policiji, koja je bila tada ne teritorijalna odbrana, rezervna policija, da je rečeno na vrati vatrom. Tada sam ja bio na sasvim drugom mjestu, policija je bila, ali ja primam dio od svoje odgovornosti i ako se dokaže, ja sam spreman odgovarati za te stvari. Druga stvar, netačne činjenice da je 120 djece poginulo. Treća činjenica, uopće se ne radi o jedinici JNA, nego se radi o jedinici koja je formirana u kasarni na osnovu politike koja je upravo došla iz Beograda i politike koju je vodio politika Republike, tada srpskog naroda u Republike, da se u kasarnama dobrovoljci, srpski dobrovoljci formiraju i to je bila faktički kolona u kome je svega bilo 3 do 5 vojnika iz Jugoslavije, a sve su bili ostali dobrovoljci. No, međutim, ja smatram da svaki poginuo čovjek je šteta. Međutim, odnos koji su oni gajali je bio upravo takav. Želja da se pokupi oružje teritorijalne odbrane, želja da se neorganizovano izađe. Vi znate kako se prati kolona, ja bih rekao vojna kolona, u svakom pravilu brigade, svake jedinice ima. Da se mora imati bočno obezbeđenja, ovo obezbeđenja. Mi smo po našem dogovoru, jer smo postupili po našem dogovoru kad se radilo izmještanju kolone sa Dubrava. Vi ste mogli ići preko Kalesije, niste išli preko Kalesije, jer je tamo postojala druga klima. Mi smo preuzeli sav rizik i sproveli smo kolonu na opšte zadovoljstvo, i naše i vaše. Tačno. Prema tome, ja sam primao odgovornost i moji ljudi i komanda koja je, kažemo, rezervna policija je primala odgovornost kako smo se dogovorili. Ali ako vi ne poštujete, ako pucate, pa šta bi vi? Jer policija trebala da čeka. Vidite, gospodine Bešlagiću, čovjek kad nema argumenta, on mnogo priča. Da bi na neki način to svoje dokazao. Ja sam iznio argumente onako kako sam ih doživio, vidio. Ali drugo, bočno obezbeđenje jedne kolone pešadijske koja ide u ulici je skoro nemoguće. Treće, vi ste znali da je to pozadinska jedinica. Četvrto, to su bili rezervisti koji su pozvani zvanično od te jedinice da rezervni. Bilo je pozvanih i muslimana koji su odbili. Molim vas, sad ja pričam. Znači, pozvani su kao takvi. Ja ne opravdavam nikoga. Vidit ćete na kraju. Govorim činjenice koje jesu. Znači, to su bili rezervisti. Četvrto, deca koja su počela da beže u haustere i ostalo i tamo su ubijana, što je činjenica, dokazano. Peto, sve što imate oko toga i što se sudi sada Jurišiću, pošaljite u Beograd i branite. Ako imate te snimke. A zašto da idemo? Jer ćete, zašto da ne? Tamo se sudi vašem čoveku. Ako je tako. Ne. Vas vi branite svog čoveka. Kao građani Bosne i Hercegovine. Sramotno. Država Bosne i Hercegovine. Sramotno. Molim vas, ponudite, tražite. Vi ste u parlamentu Bosne i Hercegovine. Tražite način. Ta država se najmanje brine o svojim građanima. Sljedeće. Uvijek gledamo jednu stranu medalje. Jedna strana medalje ste vi. Druga strana je Dubajić. To sam vas pitao. Ni on nije bez mana u ovom slučaju. Kako vas ne praćaju da njemu poginu vojnici, vama ne poginu? To objasnite to kao vojnik, kao oficir, objasnite. Mudrost je čudo. Ja? Ne želim da se hvalim nikakvom mudrošću u smislu sebi da nešto pričam. Mudrost, crpljenje, Boga mi i sila. Recimo, od svega ovoga... Je Dubajić odgovoran?
apsolutno da je odgovoran i on bi morao da odgovori